Gloria a Dios. Glory to God. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, my brother. Sean bienvenidos una vez más Be welcome to the house of the Lord a one la more casa time. del Señor. To the house of the Lord. Estamos de fiesta We are celebrating porque Cristo because Christ está con nosotros. is with us. Amén. Amen. Démosle un fuerte aplauso al Give Señor. a loud hand to the Lord. Estoy agradecido con Dios I'm really thankful with God por este gran privilegio for this big privilege que Dios me da that God has given me en esta tarde in this afternoon de poder of being dar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. able to give the word of God to each one of you. Gracias al pastor Thank you to the por la pastor oportunidad. for the opportunity. Y amados hermanos, And beloveds, no me vean a mí en esta hora, don't look at me in this hour. sino If not, lo que Dios va a hablar a su corazón. but what God is going to speak to you, to your heart. Estoy agradecido con Dios por mi familia, I'm really thankful with God for my family, por mi esposa y mis hijas, for my wife and my daughters, porque han sido because they've been, las manos derechas para mi vida. they have been my right hand in my life. Y en esta tarde And in this afternoon, enviamos un cordial saludo we send a special greeting a los pastores to the pastors que nos ven en Cuba, that they seen us en in México Cuba, Mexico, y en República and the Dominicana. Dominican Y Republic, a todos los amigos and all the y friends hermanos que nos ven por las redes sociales. and brothers that Dios see les us to the bendiga. medias, God bless you. Amados hermanos, Beloveds, les pido que se pongan sobre sus pies, I por will ask you favor, to please stand up. y vamos a ir a la bendita palabra de Dios. We're going to go to the blessed word of God. Y vayamos a la palabra de Dios And we see the word of God. en Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 1, versículos 10 al 12. chapter 1, verse 10 to 12. Cuando usted lo tiene, puede decir amén. When you have it, can you please say amen? Primera de Corintios, capítulo 1, 1 Corinthians chapter 1, versículo del 10 al 12. verse 10 to 12. Gloria a Dios. Glory to God. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God, we read it in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Os ruego pues, hermanos míos, Now I beseech you, brethren, by the name, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, by the Lord Jesus Christ, que habléis todos una misma cosa that you all speak the same thing, y que no haya entre vosotros divisiones, and that there be no division on you, sino que estéis perfectamente unidos but perfectly be united en una misma mente y en un mismo parecer. in just one mind and in just one sense. Porque he sido informado acerca de vosotros, Because I have been informed about you, hermanos míos, my beloved, por lo de Chloe, by the brethren, que hay entre vosotros contiendas. that these contentions among you. Quiero decir I want to say que cada uno de vosotros that each one of you dice, says, yo soy de Pablo, I am of Paul, yo soy de Apolos, I'm of Apollo, yo soy de Cefas and I'm of Cephas, y yo de Cristo. and I'm of Christ. Vamos a orar para que el Let's pray Señor tome so el the Lord control take en esta hora de control mi of vida. this hour of my life. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por este privilegio for this que me privilege das that you have de given poder me enseñar tu of being bendita able to palabra. teach your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, sé tú hablando be you a través de speaking mis labios. through my mouth. Sé tú tomando el control, Padre, you taking y que tu control, palabra Father, fluya, and that your word porque tu flows, palabra levanta, 'cause your word porque tu raised, palabra 'cause restaura, your word porque tu restores, palabra cambia 'cause your nuestras word vidas. change our lives. Espíritu Santo, Holy Spirit, toma el control en take esta the hora, control in Padre, this hour. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse, You amada may be iglesia. seated, my church. Estoy agradecido con Dios, como decía, I'm really thankful we got, like I was telling you, por lo que Dios está haciendo alrededor de For mi what? familia for what God is doing with my family, y por lo que Dios está haciendo en esta iglesia Cristo Reina. and for what God is doing in Esta this church. iglesia va de gloria en gloria y de This victoria en church is going victoria. from glory to glory and victory to victory. Porque podemos ver la victoria del día de ayer. Because we can see the victory of yesterday. Mis hermanos My brothers, que decidieron en su corazón that they receive in their heart, poner put su vida their life en Cristo. in Christ.
hacer el bautizo, make the una baptism, decisión the de decision servir al Señor. of serving the Lord. Y le damos un fuerte aplauso And we por give todos a los loud que se hand for all bautizaron those ayer. that were baptized. Gloria a Dios. Glory to God. En esta tarde In this voy a afternoon, estar exponiendo la palabra, I'm going to be able to expose bajo the el word tema, under the topic, la importancia de la unidad en Cristo, the importance of the unity la in Christ, importancia de estar unidos. the importance of being united. La unidad nos The hace unity más fuertes. make us stronger. Lo voy a repetir. I'll repeat it again. La unidad nos hace más fuertes. Unity makes us stronger. Un elemento teológico muy importante There was cuando la a unidad. theological element about the unity. El diccionario dice que la unidad es aquello que es compacto, homogéneo, que no se puede dividir. The dictionary says that it's something compact that cannot be able to divide it. El apóstol Pablo empieza a decir, Apostle Paul starts saying, amados hermanos, my beloved, os ruego por el amor de I Jesucristo beg you for the love of que Christ, habléis todos that you all speak una sola cosa. just one thing. ¿Por qué le dijo esto a la iglesia a él? Why does he told this to the church? Porque en esa iglesia de Corinto Because in that church of Corinthians, estaban pasando ciertas cosas. they were passing certain things. Y en el versículo 12 dice, And in verse 2 says, quiero decir I want to say que cada uno de vosotros dice, that each one of you says, yo soy de Pablo, I'm from yo Paul, soy de Apolos, I'm from yo soy de Apollos, Cefas I'm from y yo Cephas, soy de Cristo. and I'm from Christ. Los cristianos somos parte del cuerpo. Christians, we are part of the body. No obstante, con mucha frecuencia las disputas innecesarias vienen. Not absently in the disputations and necessarities. Y en esa iglesia de Corinto And in that estaba church of pasando Corinthians, algo así. there was something going around like that. Y muchos decían, And many that were saying, y Pablo era el apóstol del Señor. and Paul was the apostle of the Lord. Cefas Cephas, era Pedro, he was a dog. era un servidor del He Señor. was a server of the Lord. Entonces, los tres siervos que estaban en esa iglesia, So the three servants dirigían that a was la in that iglesia. church, they were dividing. Pero they a were veces el enemigo leading that viene church. But many times the enemy comes y trae en nosotros and bringing us engaño foolishness. y nos pone en contienda con nuestros hermanos. And he put us in argument in between our brothers. Es tan importante It's so important, el estudio de esta tarde the study of this afternoon, para que nosotros so we podamos identificar can identify lo que pueda estorbarnos what can bother en la us unidad in the en unity Cristo Jesús. in Jesus Christ. Y debemos de rechazar And we gotta reject cuando algo viene a nuestra vida when something comes to our life que pueda dañar el cuerpo that de can damage Cristo, the body que of pueda Christ, dañar la that obra can del damage the Señor. word of God. Vamos a valorar We're gonna worship la unidad the unity en el cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Dice la palabra de Dios The word of God que says cordón de tres dobleces that the rope of three no ties puede romperse. cannot be ripped. Nos vamos a unir, amados hermanos. We're gonna be united, my Hoy vamos a beloveds. hablar de la importancia Today we're gonna de speak estar of the unidos importance of the united, como to be iglesia, united as a church, como en la casa, at home, como en la comunidad, as the community, como en la empresa donde as the work trabajamos. where you Es work. muy importante It's really que important seamos that unidos, we be united, porque en la unidad 'cause está el unity poder, is the en la power. unidad The unity, hay victoria. there's victory. La palabra de Dios dice en San Juan 15:5, The word of God in St. John 15, yo soy la vid, he says, I'm the David, vosotros los pámpanos, and you are the bells, y el que permanece en mí and those that maintains y in yo me, en él, and I in them. este lleva mucho fruto, These take a lot of fruits, porque separados de mí because separate from me, nada podéis hacer. you cannot do Si no nothing. ponemos a Jesucristo If we don't put en Jesus nuestra Christ vida, in en our nuestra life, casa, in our en nuestra house, familia, in our family, nada vamos a nothing hacer. we can be Con nuestras able to propias do. fuerzas, With our own nada strength, vamos a we lograr. cannot be able to Pero reach unidos anything. como Cristo, unidos como But iglesia, united as Christ, as church, vamos a lograr. we're going to be able to reach that.
¿Cuántos sabemos que la venida del Señor está Together we cerca? know that the coming of the Lord is closer. Y Dios viene And Jesus comes por una iglesia for a church que esté unida, that is being united con un solo pensar, without just one con un thought, solo sentir, with just one en sense, una misma línea, in one way, un solo in camino. one way. Jesús dijo en San Juan 14:6, Jesus says in St. yo John soy el 16, camino, I'm the way, yo soy la verdad, I'm the yo truth, soy la I'm vida. the life. Nadie puede No venir a one mí, comes through me if it's not by the nadie Son. puede llegar al Padre No one si no comes es to por the Father if it's Jesucristo. not by Jesus Christ. Tenemos que poner a Él We gotta be en primer lugar en to nuestra God, vida putting God y in the seremos first place renovados. and be renewed. Él nos dará nueva He fuerza. will give us new Él nos strength. dará la He will bendición. give us the blessing. Dice, sin mí nada podéis hacer. Without me, you cannot do anything. ¿Qué necesitamos What do nosotros? we need? Necesitamos una casa, Do we need a house? necesitamos un carro, Do we need a car? necesitamos servir al Do Señor. we need to serve the Lord? Vamos a reconocer Let's que acknowledge sin it. Dios, That without nada God, podemos hacer. we cannot do anything. pero con Cristo But with somos Christ, más que we vencedores. are more than Con conquerors. Cristo With vamos a Jesus, lograr el we can propósito reach por the el cual purpose fuimos llamados. we were Aleluya. called. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. El versículo 7 dice, Verse 7 says, si permanecéis en mí if you maintain in y mis me palabras permanecen en and my vosotros, words maintain in pedid you, todo lo que queráis ask everything y you os want, será hecho. and it will be done. Todo lo que nosotros queremos Everything that we tenemos que want, pedirlo al We Señor got access en to the oración, Lord, in prayer, en clamor, in crying out, venir ante el Señor coming to the y Lord, pedirle lo que queremos. and asking what we Él es want. nuestro Padre He's our Father, y nosotros somos sus hijos. and we are His child. Él nos lo va a dar. He will give it to us. Todo lo que hasta hoy tengo Everything that I have es until porque Dios today me lo ha dado. is because the Lord Todo has lo que given me. usted tiene es Everything porque you Dios se lo ha have is dado. because the Lord has given Usted it to con su you. propia fuerza Not no without lo your puede own strength, you lograr. cannot reach it. Yo le doy gloria a Dios por todo. I give glory to God for everything. Y usted tiene que hacer lo mismo. And you got to do the same thing. Y usted no será un cristiano derrotado. And you won't be Usted será un a cristiano defeated de Christian. victoria. You will be a Porque Christian of Cristo victory está because con Christ usted. is with Y you. Él le dice hoy, And He tells you y today, todo lo que pidieres, and everything you yo te ask, lo voy a dar. I will give it to you. Pero hay una cosa, iglesia. But there's a thing, church. Debemos de trabajar unidos. We got to work united. Debemos de unirnos más. We got to unite more. Esta iglesia Cristo Reina This church se identifica is en la identified unidad. in unity. Por eso la iglesia está llena. That's why the church is Y full. lo que viene es grande. And what is coming is ¿Cuántos lo greater. creen? Because we believe it. Un cristiano agradecido A no puede callar. grateful Christian cannot shut their mouth. Un cristiano unido con Cristo A Christian united no with puede Christ, callar. he cannot shut his Por eso mouth. Pablo decía, That's why Paul says, ya no vivo yo, it's no longer mas living Cristo me, vive en but mí. Christ lives in me. por eso no me avergüenzo del That's why I'm evangelio, embarrassed porque about es the poder de gospel. Dios, Because it's the power of porque el God. evangelio transforma, Because the porque gospel la palabra transforma Because the nuestra word vida, transforms our porque la life. palabra es Because the vida word is life y nos levanta and raises us up y nos da fuerza. and give us strength. Por eso el rey David decía, That's why King ¿de dónde David vendrá mi says, socorro? from where will my Mi help socorro come? viene de My Jehová, help comes que from hizo los Jehovah, cielos y la that tierra. make the heaven and Eso es lo earth. que hay que decirle al enemigo. That's what Cuando we can usted se tell the sienta enemy. solo, usted So no you don't está feel solo. by yourself. El ángel de Jehová The angel of acampa Jehovah alrededor de los is que le temen surrounding you y los for those who defiende. fear him. Y como decía la alabanza, Like the worship aunque el said, enemigo venga como río, even the el enemy Señor comes from a levantará river, bandera por su the iglesia, Lord will worship porque and ninguna raise arma up flag forjada contra ti, contra tu He casa, comes against your prosperará. family. Dios te llamó God called you, y Él tiene el control de tu and vida. He has control of your life. Nada podrá detener el Nothing propósito can de stop Dios. him. Nadie The puede purpose of detener el God. propósito Nobody de can Dios stop en the este purpose of ministerio God internacional in this Cristo ministry, Reina. in this church. Nosotros no podemos callar lo que Dios We está cannot haciendo. shout what the Lord is making. Muchas iglesias están cerradas, Many churches are closed pero today. esta iglesia ha sido But fuerte this church has porque been Cristo strong. ha sido el Because principal Christ has been que the está con principal nosotros. that is with us.
Y por eso estamos hoy aquí. That's why we're today Y here. por eso le damos And gloria a that's why Dios. we give glory to Porque God. Dios ha sido bueno. Because God has been Él ha good. sido bueno con Because He has nosotros. been always Y good nos with ha us. guardado. And He has Nos ha saved librado us. este And He año. has saved us of these bad things. Cuanto mucha gente ha sufrido, When many people have suffered, nosotros hoy estamos de pie. today we are raising up. Cuanto mucha gente no ha tenido un trabajo, When people, they don't have a work, nosotros hemos tenido we had mucho trabajo. many work. Hay que seguir adelante, We iglesia. gotta keep moving forward. Quiero decirle en esta tarde, I want to tell you this afternoon, en una congregación, in a en congregation, una ocasión, in an occasion, había una hermana there was a que sister siempre decía, gloria a Dios, that she always used to say, Dios ha glory to sido God. bueno. God has been good. Y el pastor enseñaba, And pastor was teaching. y la hermana siempre decía, gloria a And Dios. the sister was Dios always ha saying, sido glory bueno. good. God is good. Y el pastor la llama y le dice, And pastor called her and tell her, hermana, sister, le voy a dar una ofrenda, I'll give you an offering. pero pudiera por ahora no decir gloria a Dios, Can you be able Porque not to say puede. glory to God? desviarme de mi mensaje. Because you can disconcentrate me of my message. Y aquella hermana And that sister, quería dar gloria a Dios, and she want to give glory to God. pero al recordarse de la ofrenda, But she was remembering the offering. no decía nada. She was not saying Y anything. de repente, hermanos, And aquel suddenly, pastor siguió predicando. that pastor Y kept ella no preaching. pudo aguantarse And she couldn't y control dijo, herself. con ofrenda y And sin she said, ofrenda, with doy offering gloria or a without Dios, offering, porque I Dios will ha say sido glory to bueno. God, Y hoy and God has yo te been good. bendigo en el And nombre de today, I Jesús. bless you in Hoy the name of bendecimos Jesus. a los pastores We bless de the México. pastors. Hoy bendecimos We a los bless the pastores de pastor of República Cuba, Dominicana. of Hoy Dominican bendecimos a los Republic. pastores de Cuba. Hoy Today we bless the bendecimos a pastors, todos los siervos to all que the enseñan la servants palabra de that are Dios. teaching the word of God. Porque Dios ha sido bueno. Because God has been Nosotros good. no podemos callar. Because we cannot shut our mouth. Porque Dios ha sido bueno. Because God has been good. Y si Él está con nosotros, And He's with us. ¿quién contra Who nosotros, against iglesia? us? Unámonos más. Let's unite more. Amémonos más. Let's love more. Dios quiere que estemos unidos. God wants we to be Y united. aunque el enemigo venga, And even though the enemy como comes río, as a river, Él levantará bandera He por will ti. raise a flag Porque Él pagó against el precio de la him. cruz del Because He Calvario. pays the Porque Él price of the derramó cross su of the sangre Calvary. por He melted ti His y blood por mí. for you and No hay I. motivo de estar There's no tristes. reason No to hay be motivo sad. de estar There's no derrotados. reason to Él be está upset. con nosotros, He's with iglesia. us, church. Él va a seguir con nosotros. He's going to keep going with us. Dice que hasta el fin Él estará con He nosotros. says until the end He will be with us. The word Démosle of otro God. fuerte aplauso al Give a louder Señor. hand to the Lord. Hermanos, My brothers, todos somos importantes en el cuerpo de we are Cristo. all important in the body of Christ. Cada uno de nosotros Each one of us tiene un llamado. has a calling, Cada uno de nosotros Each one of us tiene un talento. has a gift. Por lo tanto, sigamos adelante. So then we got to keep moving forward. Juntos, Together, unidos. united. Un ejemplo secular de este cuerpo. A normal example of this body. Si mi dedo se lastima, If my fingers get mi hurt, mano derecha corre a protegerlo. my right hand runs to protect my left hand. Y si es que me duele, y si me corté, And la if it boca hurt, and corre then a I cut it, soplarlo. and my mouth Así debemos de runs hacer to blow it. nosotros, The same way apoyarnos, we gotta be unidos, porque united, somos el cuerpo de supported, Cristo. because we're the body of Christ. Somos solamente, dice We are Pablo. one goal, the Paul says. Él dice, os ruego pues, hermanos míos, I beg you, my brothers, que habléis solo una sola cosa, just to speak one que thing, penséis solo una cosa, to just un solo speak one thing, propósito, one purpose, un solo lineamiento, one que es lineament, Cristo that Jesús, is Jesus puesto Christ, los ojos en el autor y that is consumador the author and consumer de nuestra vida. of our lives. Puesto los ojos en Put Jesús the eyes in Christ, y alcanzaremos la and we victoria. will reach the victory. Sin Dios Without God, no somos nada. we're nothing. Separados de mí nada podéis Separate of hacer. God we're nothing. Es necesario It's necessary que hoy nosotros that we today nos unamos más como iglesia. unite more as a Estamos church. unidos, We are pero united, Dios nos quiere más unidos. but the Lord wants us more Porque el united enemigo quiere meterse because the enemy y wants to quiere involve dividirnos. and divide us.
y quiere poner a tu hermano en contra And he tuya. wants to put your brother against Amada you. iglesia, Beloved no tenemos church, lucha contra we sangre don't ni have carne, fight sino against flesh contra or blood, potestades but we que have operan en los against darkness aires. that Pero works en el on the nombre air. de Jesús se In the caen. name of Jesus, En el they nombre de fall. Jesús las In the name of fortalezas se Jesus, caen. Los everything muros se van a falls down, caer. En and el the nombre walls de gonna Jesús. fall. In the name of Jesus. Dios quiere que vivamos en armonía. God wants we to live in harmony. Dice la palabra de Dios The Word of God says que nosotros debemos de vivir unidos we got to live united con una sola mente. with one mind. Mira cuán bueno Look how good y cuán delicioso and how delicious es habitar los is to hermanos live with the en brothers armonía. in harmony. Por eso decimos que estamos de fiesta. That's why we Porque nos say we're amamos. celebrating. Dale la mano a tu hermano, Give dale the un hand to high. your brother. Dile te amo en el Tell amor him, del "I love Señor. you." Te amo en el Tell your amor del brother, "I Señor. love you in the name of Eres Jesus." bienvenido a la casa You de are Dios. welcome to the house of the Díselo, Lord. Tell him. díselo. Tell him. Eres bienvenido a You la are casa de welcome Dios. to the house of the Lord. Dios quiere que nos unamos. God iglesia. wants we to be united. Dios quiere que nosotros God wants miremos por la necesidad de to nosotros, look for the nuestros propios necessity hermanos. of our own brothers. Y si tenemos que orar por ellos, And if oremos. we have to pray for them, let's pray. Y si tenemos que llorar con ellos, lloremos. And if we have to cry, let's cry with them. Dios viene por una iglesia God unida. comes for a church united. Y como dije, And like I said, esta iglesia se identifica this church is identified por la unidad, pastor. by the union. Y por eso pastor. es de que se está logrando And that's why we're reaching lo que se está logrando. what we're reaching. Muchos Amen. ministerios, Many ministries, muchas iglesias many se churches, están uniendo a esta visión. they're getting Porque united la to this unidad vision because the unity Hace la diferencia. makes the difference. Vamos a ver una victoria Let's en un read a pueblo unido, victory in a people united, en el pueblo de Israel. in the people of Israel. Vamos a ir a la palabra de Dios Let's go to the Word of God. en Éxodo 17. In Exodus 17, Gloria a Dios. glory to God. Búsquelo despacio. Look for it slowly. Necesita verlo. You got to check it out. Usted verá la victoria que hubo ahí. You will see the victory that was in it. Éxodo 17. Exodus 17. Vamos a leer del 8 al 13. We're going to read from 7 to 8. Y dijo Moisés a Josué: And Moses said to Joshua, escogeos varones choose the men y sal a pelear contra Melec. and go and fight against Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Tomorrow I will be on the top of the mountain y la vara de Dios en mi mano. and the stick of the Lord in my hand. Y hizo Josué And como le Joshua dijo Moisés, did how Moses told him, peleando contra Melec. fighting against Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Moses and Aaron, they went to the top of the mountain. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, And when Moses was raising his hand, Israel prevalecía. Israel was not longer lasting. Mas cuando él bajaba su mano, But when he was lowering his hand, prevalecía Melec. he was privileging Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. And the hands of Moses were getting tired. Por lo tanto tomaron una piedra So then they took a rock y la pusieron debajo de él and they put it underneath him. y se sentó sobre ella. And he sit in it. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, And Aaron and Moses were holding his hands, el uno de un lado one from one side y el otro de otro. and the other one from the other side. Así hubo en sus manos firmeza So hasta there que was se in his puso el hands sol. firmly until the sun get up. Y José deshizo a Amalec And how Moses got rid of Amalek y a su pueblo a filo de espada. and of the sharp of his sword. Él logró He was obtener la able victoria to reach to get the victory porque ahí hubo una tremenda unidad. because there was a tremendous unity. El ejército secular pelearon fuerte, The army, the secular army, were fighting strongly, pero el siervo de Dios but the servant of God, estaba en una cumbre he was on the top of a orando mountain, al Padre. praying to the Father. Amada iglesia, Beloved church, líderes que hoy estamos aquí leaders presentes, that we're here together, respetemos a nuestro pastor. let's respect our pastor. En esta historia vemos In this church, in this story, we see que Moisés necesitó ayuda de That Aarón Moses y Ur. that Moses needed help from
Aaron and Ur. Y Aarón y Ur levantaron sus manos, pero And- no tocaron la vara. And Aaron and Ur raised his hands, but they never touched the stick. Los siervos de Dios necesitan de nosotros. The servants of God need from us. Pero aquí vemos But here we see que Ur, that Ur, no, ellos dos no tocaron la vara. that they did, none of the two touched the stick. Ellos le levantaron las manos, They raised Moses' hands, mas no tocaron la vara. but they didn't touch the stick. Es importante, amada iglesia, It's important, que beloved juntos church, como iglesia that together as a nos church, unamos we get con la united visión del siervo with the que ha vision of the puesto en esa servant casa. that he has Que lo put in this levantemos house, en oración, that we raise him que lo in prayer, levantemos en un that we clamor, raise him in que lo crying apoyemos out, en la that we visión, support him pero in the menos vision, tocar la vara que but le ha dado not Dios touch a the él. stick. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso How al many give Señor a por louder esto? hand to the Lord? Segunda de Crónicas 16:22 dice, Second of Chronicles 16:2 says, no toquéis, dijo, he says, not touch a mis ungidos, my anointed, ni hagáis mal a mis profetas. and don't do evil to my prophets. Amada iglesia, Beloved church, la vara representa autoridad. the stick represent authority, Y esa autoridad and that authority Dios se la dio únicamente a Moisés God has only given to Moses y a su siervo que está hoy and to aquí. the servant that is here today. Abracemos juntos la visión con Let's Él hug y together seremos the vision victoriosos with Him, y and we will be recibiremos la victorious, bendición de and we will Dios. receive the Porque blessing Dios of no God. puede bendecirnos God cannot si bless estamos us divididos. if we're divided. Pero si trabajamos con el siervo de But Dios, if we work with the vamos servant a of recibir God, la bendición. we will receive the Porque tiene blessing. que ver mucho Because there has to be a lot. lo secular The secular con lo espiritual. with the Si spiritual. en lo espiritual nos unimos primero, If in the spiritual we get vamos a united recibir first, la bendición. we will receive the Vamos a blessing. recibir lo que We queremos. will receive what we Mas want. buscad primeramente el reino de Dios Let's look the kingdom of y God su first justicia. and His Vendrá justice, por añadidura. and the rest will come by adding. ¿Cuántos estamos buscando el reino de Dios How many of primeramente? us were looking for the kingdom of God? No busquemos las añadiduras. Then let's not look for the addings. Démosle el tiempo a Dios. Let's give the time to the Lord. A veces, amada iglesia, Many times, beloved church, tenemos tiempo we have time para ir a jugar, to go and play, para ir al gimnasio, to go to the gym, para ir a trabajar. to go to work. Pero cuando nos vienen a hablar de la iglesia, But when they start speaking about church, no queremos venir. we don't want to come. No queremos servir. We don't want to serve. Y si queremos y si servimos, And if we serve, a veces lo hacemos we do it de mala gana, como in a decimos bad way. algunos. Debemos de hacerlo con amor, We got to do it with love. porque cuando Jesús When Jesus decidió decided, venir a salvarnos, came to save us, lo entregó todo. He gave everything. Todo lo entregó. Everything He gave. Por amor a For nosotros, love to us, dio su vida. He gave His life. Fue herido He was hurt por amor a nosotros. for love to us. Entonces, amados hermanos, So, beloved people, unámonos. let's get united. ¿Qué nos impide a What que nos limited unamos? us to get united? La iglesia de Corinto The church of Corinthians estaban pasando ciertas cosas. were passing through certainly stuff. Y no es que Pablo no era bueno, sí, And not that claro. Paul was good. Yeah, he was good. No es que Cefas era malo, no. Not that Cefas era Cephas bueno. was bad. He was good. Es el apóstol Pedro. Neither Apostle Peter. Apolos, un gran siervo de Dios. Apollo was a good servant of God. Lea usted la historia. Read the story. Primera de Corintios, lea el capítulo completo. 1 Corinthians, read the whole chapter. A veces nosotros Many times us, vemos una división we see a division por lo que ven nuestros ojos for what our eyes see. y no nos damos cuenta And we don't acknowledge que nosotros estamos divididos. that we are divided. Yo he ido a comer a varios restaurantes I have gone to eat to different restaurants con 10, 15, 20 personas with 10, 15 people. y cuando llegamos a un restaurante, ¿qué es lo primero que nos dan? And when we arrive to the restaurant, what does it give us first? El menudo, The menu. para ver qué comida queremos. So to see what food do we want. Y ahí nosotros pedimos lo que queremos. And there we ask what we want. Pero en la iglesia
But the church no es un restaurante, is not a restaurant. no es un negocio, It's not a no es lo que business. queremos. It's not what we want. Es que dice Dios, It's what the Lord says. es que dice el siervo de It's Dios de what the esta servant casa. of God of this house says. Dejemos nuestras diferencias, Let's stop our iglesia. difference, church. Dejemos nuestros colores. Let's let our colors. Dejemos esas malas costumbres. Let's leave those bad Y habits. perdonen que les hable así. And forgive me if Pero I es lo speak que to you Dios like puso en that. mi But it's corazón. what the Lord put in my heart. Trabajemos juntos. Let's work together. Sigamos así juntos. Let's keep like that together. Y vamos a lograr And let's reach la bendición de Dios. the blessing of God. Una empresa va a crecer A business will grow si hay up unidad. if there's unity. Una familia va a crecer A family will grow up cuando hay unidad. where there's unity. Una iglesia va a crecer A church will grow up cuando hay unidad. where there's unity. Le hablo de mi vida personal. I'm speaking you of my personal life, En la empresa que Dios me dio en mis manos, the business that the Lord gave in my hands. hay un equipo conmigo. There's a team with me. Mi esposa, mi mano derecha. My wife is my right hand. Mi hija Brisne, mi secretaria. My business is my secretary. Mi hija Daisy, My daughter Daisy, recordándome los appointments. remembering my appointments. Recordándome que tenemos que ir a la iglesia. Remembering that we gotta go Es to un church. equipo. It's a team. Eso debe hacer usted. That's what you Agarre a gotta do. sus hijos. Únanse en Speak to your oración. child. Get united in prayer. Mi esposa, My wife, estamos unidos en las finanzas. we're united in finances. Yo no puedo decir eso es mío, I cannot say that's mine, ni ella tampoco. neither her. Los dos The two, tomamos una decisión. we take a decision. Lleves ese consejo hoy. Take that counseling with you. Únase con su esposo. Unite with your spouse. Únase con sus hijos. Unite with your child. Y usted verá And you will see la victoria en su vida. that victory in your life. No será más derrotado, You won't be more porque el defeated enemigo está vencido. because the enemy is defeated already. Él está vencido He's defeated y already. no tiene parte ni And suerte he doesn't have part En mi neither vida. luck in my life, y en su vida. neither in your life. Porque el ángel de Jehová Because the angel of Jehovah acampa alrededor de los que le surround temen of those that fear him, y los defiende. and he defend him. Por lo tanto, amada So iglesia, then, beloved vamos a church, levantarnos. let's raise Vamos up. a servir a Dios Let's serve to the en los Lord talentos in the talent que Dios le ha dado a usted. that God has given En la you, alabanza, in the en la worship, adoración, in the como praise, caballeros, as a como man, iglesia. as a church, Y miraremos and we will see la victoria. the victory. Hallelujah. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Dios ha sido bueno. God has been good. Y si no fuera bueno, And if he wouldn't be good, yo no estuviera hoy aquí. I iglesia. wouldn't be here, church. Por eso yo siempre vivo agradecido con Dios. That's why I'm grateful with God. Porque lo que Dios me ha dado What God has given me es muy grande. is so great. Después de haberlo perdido todo, After I lost everything, hoy puedo decir, today I can say, como decía la hermana Ebenezer, like my sister said, Ebenezer, Ebenezer, aquí. until here, me ha guardado el you Señor. have saved me. ¿Por qué Why? no le servimos entonces? Why we don't serve Dejemos la him indiferencia. and live the difference? Y hoy hagamos un compromiso. And today we make a Hoy nos commitment. reconciliemos con Today we Dios. make a reconcile with the Lord. Y hoy And today vamos a salir con una mente we will diferente, come with a different mind, renovados renew en la palabra de in the Dios. Word of God. Hay otro ejemplo clave. There's another clue example. La reina Esther y Mardoqueo The king Esther and Mardochai, se unieron they got united y Dios salvó una nación. and God saved a nation. ¿Cuántos han leído esa historia? How many have read that story? Léala. Read it. Esther no tiene muchos capítulos. Esther doesn't have many chapters, Le va a edificar. but it's going to edify your life. Por medio de ellos dos, Meaning, by those two, Dios salvó una nación.
God save a nation. Imagínese, iglesia, Imagine church. una iglesia llena de matrimonios, A church full of marriage. trabajando en espíritu. Working in spirit. Vamos a impactar al mundo. We're going to impact the world. Usted no lo escuchó. You didn't hurt me. Una iglesia de matrimonios unidos. A church united of marriage. Vamos a impactar al mundo. We're going to impact the world. Porque es justo Because it's fair. lo que debíamos de estar haciendo ahora What mismo. we should be doing in the nation. Porque en nosotros, Because in us, el mundo allá afuera, the world outside, tiene que ver el amor. gotta see the love. A veces reaccionamos We diferente. react different A veces many times con nuestras actitudes with our attitudes. nos hacemos ver We make seem ourselves como que no fuéramos cristianos. like we were not Christians. Pero hoy Dios te dice, But today the Lord tells you, he puesto la palabra en tu boca I have put the word in your mouth, y tienes que empezar a leerla. and you gotta start reading it, Y tenemos que seguir unidos. and we gotta keep being united. No permitamos que el enemigo Let's not permit the enemy ponga put a tu hermano en contra tuya. your brother against you. Tenemos que perdonar, iglesia. We gotta be able to forgive. Si tu hermano te hizo una ofensa, If your brother offend you, perdónalo. forgive him. Si yo tengo una mancha en la camisa, If I have a stain in my shirt, ¿acaso no la puedo lavar? if it's not possible that I can wash it away, Y si usted falló, and if you fail, ¿acaso no tiene un Señor? it's not possible that you have the Lord. Él está atento a He's nosotros. attentive to you. Solo quiere que nos levantemos. He just want we to Solo raise quiere up. que digamos, sí, Señor. He just want we to Yo lo say, voy a yes, hacer. Lord, I will do it. Nosotros somos la generación We are the que generation va a impactar al that mundo is allá going to afuera. impact the world Y outside. nuestros hijos And seguirán our child will follow, dando el ejemplo giving the que usted example y yo that you and I, vamos a dejarle we're going to lead un them legado, a legacy, una bendición. a blessing. Yo estoy agradecido con Dios I'm really thankful with God por mi hija by my Britney, daughter, Britney, que se bautizó ayer. that she got baptized yesterday. Y usted me imagino que está contento And probably también I imagine that you're also por estos jóvenes happy for this que le entregaron youth that they gave ayer yesterday esa decisión that al decision Señor. to the Lord. San Juan 17, St. John 21 dice, 17:21 says, para que todos sean uno, so all be one, como tú, like you, oh Padre, O Father, en mí y yo en ti. in me and I in you. Y también sean unos en So there nosotros, be one in us, para que el mundo crea que tú me so the enviaste. world believe me that you have sent me. Y el 22 dice, And 22 says, la gloria que me diste, the glory you have given me, yo les he dado, I have given them. para que sean uno, So they become one, así como nosotros like somos we uno. are one. Amada iglesia, Beloved church, Dios quiere God wants que nos unamos más, to be united que nos more, perdonemos that we are able to forgive, y que vivamos para Él and that we live for them, como un solo día. like one day. Porque no sabemos si mañana Because we don't know if amaneceremos. tomorrow we will be able to wake up. tratemos de estar en paz con todos, Let's try to be in peace with everyone, en nuestro trabajo, in our work, con nuestras amistades with our friends, y especialmente and especially en la iglesia. in the church. Hay otra historia aquí y There's casi ya another estoy story terminando. here that I'm almost finishing. De la Torre de Babel. Of the Babel Tower, Una historia a story de unos hombres of some men que se unieron that they were united con un propósito with a purpose que no era la voluntad de Dios, that was not the will of God, pero les funcionó. but it worked out. Se lo voy a leer. I'm going to read it to you. Dice Génesis capítulo 11, Genesis chapter 11, 1. 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. So the whole land had one language and the same words.
Y aconteció que cuando salieron del oriente, And it happens that when they came out from the west, hallaron una llanura en la tierra They de find- Sinar a valley of Sinard, y se establecieron allí and they established there. y se dijeron unos a otros, And they say one each another, vamos y hagamos ladrillo let's go and make bricks, y cozámoslo con fuego. and let's fill it up with fire. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra And it worked the brick instead of the stone, y el asfalto en lugar de mezcla. and the dough instead of the clay. Y dijeron, And they said, vamos, let's go, identifiquémonos identifiquémonos una ciudad y una torre let's identify one city and one tower, cuya cúspide llegue al cielo in which santo. top reach to the heavens. Y hagamos un nombre And let's make a name. por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la And if we tierra. were spread by the whole entire world. Y descendió Jehová para ver la ciudad And Jehovah descended to see the city, y la tierra que edificaron los hijos de los hombres. and the city that the men of God create. Y dijo Jehová, And Jehovah said, he aquí el pueblo es uno, the people is one, he said. y todos estos tienen un solo lenguaje, And they all have a same language. y han comenzado la obra, And they have started the work. y nada les hará desistir And nothing will make them stop. ahora de lo que han pensado hacer. So what they have thought to make. Ahora pues descendamos So now we descend. y confundamos ahí su lengua, And let's confuse their language. para que ninguno entienda el habla de So su nobody can compañero. understand the language of their partner. Y los esparció Jehová desde ahí sobre they la faz de la spread it- tierra, All the entire world. y dejaron de edificar la ciudad. And they stopped edifying the city. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, That's why it was named Babel. porque ahí confundió Jehová el Because lenguaje Jehovah confused their language de toda la tierra. of all the city. Y desde ahí los esparció sobre la faz de And la from there tierra. he spread it all on the entire world. ¿Usted sabe eso? Do you know that? Lo impactante de esos hombres que se unieron The impact thing that when those men got united en una visión in a vision, que no era la voluntad de that Dios. was not the will of God. Pero usted se da cuenta el poder de la unidad. But you see the power of the unity? Claro, eso no edificaba a Of Dios. course, that didn't edify the Lord. Pero si nosotros But if we vamos a tomar estos ejemplos, take this example, mirando a Jesús, look into Jesus, poniendo a Jesús en nuestra putting vida, Jesus in our life, vamos a lograr lo que we will queremos. be able to reach what we want. Nadie es perfecto. Nobody is perfect. Todos fallamos. We all fail. Pero debemos de trabajar But we gotta work diligentemente. Debemos de diligently. levantarnos We gotta raise up juntos. together. Porque la guerra no es contra tu hermano, Because the war is not against your brother. sino que la guerra The war es contra el enemigo. is against the enemy. No es contra tu hermano. It's not against No your es brother. contra tu vecino. It's not against your neighbor. No es contra tu patrón de donde It's not trabajas. against your boss. Vamos a levantarnos, Let's amada raise, iglesia. beloved church. Dios ha sido bueno God has been good. y Él va a seguir And con he will keep nosotros. moving forward with us. Para terminar, iglesia, To finish, church, voy a leer I'm going to read Filipenses 2:2. Philippians 2:2. Completá mi gozo Complete my joy, sintiendo lo mismo, feeling the same, teniendo el mismo amor, having the same love, unánimes, united, sintiendo una misma cosa. feeling the same thing. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, Nothing made by fight or by vanaglory. antes bien con humildad, Work with humbleness, estimando a cada uno a los demás appreciating everyone around you, como superiores a él mismo, like the superiors like him, no mirando cada uno por los propios, not looking to the rest like their own, sino cada cual también por los otros. but also for the others. Haya pues en vosotros este sentir So it's in them this feeling que hubo también en Cristo Jesús, that it was also in Jesus Christ, el cual siendo en forma de Dios, in which being form of God, no escatimó a ser igual a Dios he didn't make it less como than cosa a que God, aferrarse, of God of being fear,
sino que se despojó a sí mismo, but he let go himself, tomando forma de siervo, taking the form of a servant, hecho semejante a los hombres, making such as a man, y estando en la condición de hombre, and making the condition of a se man. humilló a sí mismo, He humiliated himself, haciéndose obediente hasta la making muerte obedient until the death, y muerte de cruz, and death of cross. por lo cual Dios le exaltó So hasta lo God sumo exalted him unto the highest, y le dio un nombre que es and sobre gave him todo a nombre, name that is upon every name. para que en el nombre de Jesús se So in doble the name toda of rodilla, Jesus, every knee get bowed, y de los que están en los cielos y en la tierra and y those are debajo in de la heaven tierra, and earth and underneath earth, y toda lengua confiese and every tongue que confess Jesucristo that Jesus es el Christ Señor is the y Lord Padre de todos and Father nosotros. of all of us. Démosle un fuerte Give a aplauso al louder hand to Señor. the Lord. Vamos a seguir este consejo. gonna keep this Vamos a estar counseling. unidos. We're gonna Porque be con united. Cristo With Jesus todo lo Christ, vamos a poder hacer. everything is Con possible. Cristo todo lo vamos a poder With lograr. Jesus is Este ha everything sido mi possible. mensaje en esta This tarde is the y que message Dios of les this bendiga, afternoon. iglesia. And God